Taka surba jam yaroi try. Amen. Te shabagan ya kembali judan baik tang makut kani ka we ke jing ka Bible study ka dan pakani ka jing adwailam ka jing adwailam ngomong sebagan ma te kani ka jing adwailam kemba umen sing juble uju ong baik man baka man kas ni utrai ngane kamba man kas ni utrai ka kibawan shikani ka jia seng lang ka bawan shikani ka jing adwailam uble ulle ki kamba but mengar singi dan hadu samut ki ban I testimony ya ka ega ba uble ulle aka jing juki then kongan khotra pon you can come here and give your testimony what God has done in your life. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Praise the Lord. the Lord. See, I'm from a Bengali community. Ide na ka Bengali community, The Hindu. ide Hindu, For the last 2 years, I accept Christ. ka sinem ka balale ila pedang U JISU U sa ka jing jui. And now, for the last 2 years, I'm suffering from kidney disease. Kade ka sinem ka ba sinem, For the kidney is damaged. kade artli ki sinem ka jing jui, kidney jui baru artli do balado. So, now I'm undergoing dialysis. Idang le ha dialysis. See, after 2 years, when I do dialysis, I could not come out from the house. Hapor maman ile dialysis umjula are ban na ka ying jong i. Even my mom also, and my family also, all the members, they don't allow me to come out because I used to be in that condition, no? After dialysis, so they could not allow me to go out. Ba hapor ba ile dialysis te umjula are ban mi na mar ka tulat pala ka met jong i. Te ki bahin jiri kim ju shai ban mi na ji. No, I cannot even walk, no? For a minute, for 4 or 5 minutes. Hapor ba le dialysis imla watang ban ya tu. Today I claim that stairs up to here is the power of God, I believe. Na duga tiga stair ka bi ki wan yat na mar kim tek balenti ban portion ki wan yat na tu bangay lam bi por ki wan yat ding ba de nam ba ka jing ai bor ka jing play. I was too minded when I'm coming here, no? I was too minded whether to come or not. Idan arjing mot la I ong ngan wan ne ngam wan na mar ba ha ka jing sisa de na du men sisi ka de ka balai kol banga ka por ba I plot te yo ngam don bor te hadin banga pendoi te menin pak ngaden ha ka doi ka jing doi sal jingit ka ni chakas te kat badang doi kat banga doi pol kol yang ha te ngong bet pide bet ban klim ba pide balakya pide ban klim ba pide ban imslam ba pide ban yo ban im ki babun pide ban yo ban aga testimony ki babun ba U JISU U de ba im ba do perikya ba hadu kan ki snem ki ba asnem lai snem boleh Dalam baka cigis lagi jauh belai, dalam baka ka cimpala ka jauh belai bau polu dan kau lagi lagi jaga. Yes, I told you I was too minded. Then I text my friend, no, Paula, said, I think I will not go, no, too minded. But the sister just now she said penshai in casino, but she penshai me so that I could come, no. Te long kami lagi long idan arjing mud. Then man mening ngal ongi Paul, when there is a will, there is a way. And even I said that when there is a will, there is no I said I forgot that because it's from the Holy Spirit, so I forgot what I said. There is will, there is way. Yeah, there is will. Ngong ba haba kadon kata ka jingkrang kadon bikalenti. Kata ka jingai. Kampal baka jingai mo ka cakap orang sini. Mo kata ka jingai kam dala pol hadu kata-kata ngadela. Play rupa ada given push ka diga cakap. Te yong ruba I text I por wan dengan wan re popoi kan diga cakap I kongrian pa di ong pensyai te yong ke pensyai pa dia. Yes, it's true. It's because of the Jesus, no? He showed us the way, and I believe him a lot because see all these years, no, for the last 2 years I could not come up with this dialysis. It's a miracle. Yes, it's a miracle. So can we give God the glory? Amen. Hallelujah. 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 And we all, after all the testimony and after all the prayers, we all will pray for Paul, and we will reach our hands to him so that God will heal him completely. Hallelujah. Amen. Amen. Paul, may God bless you, and I hope that God will bless you mightily. Yeah, God bless you.
Tengah kau saya wei pada testimoni. Imun ila berwan cakmat. Ila benai di. Siapa rokok terlalu banyak kan kecil. You roll it try. You roll it try. You roll it try. Kemudian tu kan kita yo mau kan kita yo kan kesini berlari no. Te badu dar kencing tere lah. Sangat tu nak kencing tere bitere. Te hak dimen sengai palipat. Te lagu cikar mana awak sungguh urus te yo mah. Te kencing tere rodon le laku tayo hidup jubam tayo so tayo belah tayo. Te gina tu patang orang waktu sini. Waktu tu cikar mana na baru beli lau tu mah kebaikon gong. Kebaban ban masai ni si waktu pakat beli lah te padam. Te badu orang tahu orang ni bisnis yang orang kai. Tapi orang kai tu panak oleh kai tu siapa. Jadi ambil phone tu panak pas kali badu pilih iya badu masuk iya menjadi citra rekam tata itu isu orang beda masuk mesti orang citra macam ni bangga. Kalau permanen senang kembang. Hallelujah. Yeah, praise the Lord. Atau don gay ke bau beli cuy ulah balik. Yeah. Atau don. Yeah. Om don. Beli cuy ulah balik. Namar bau beli cuy orang pun tu. Ikam koridor mengi bani kisim benang. Ikam koridor mengi. Kisim benang lay. Kim don ki bang akaun ban bu ike pisah joki. Kata kacing shani akajung kim mudur. Kim dan dia itu. Kaban shet na shai, kaban tiu mentah kim dan dia. Rekin nam bani ro itrai, namar syaba kasni kan mi. Kilai ro itrai. Tu trai utip ban pandapiki. Tengah kaban keli kenya pi. Hatu syaba kin kemen step. Pikan mau syai kaban shet ban tiu ne pikan mau syaba bani ro itrai. Pikan mau syaba sngongu yo blei lapan ai kaban sinju pi ne. Pikan mau syaba pen biang ki kam ki jam ka jingim ju pi ki kun ki ti ju pi. Ada pidan hak kita ke bentang apa pi kelem concentrate try kaban ya kaban yoro try tu nak duk mentah tu nak pi ban syakri ban kedan burung you try nama pi ka kam duk koridor bani kisim bedan dengan kot bat sai let syakmat bagum do blay and yang lah hanemo bagi di ba kadang first time I testimony kadang first time kadang ko ban yang bat iya kadang ko ya ko pot ban ke duk impong bat ilet Teh kendu tia share ke kian jong blay teh ilit istan ke ban piang you blay na do ko doro ko jeng ibaro teh ko ban yak ham speed ban kama yu ites mini sa iwe kalong ba I brio jeng ilit ide bom nang bom start ka jeng sha ide bom nang bom start ide bom pas kelas kun tiba pas mangima hari haka por ka ide baterai ka security ide baterai security haka ka moment ka ba ilit I tilot ya ka jingim ko jeng I Sengap happy, marpi pidan. Kublian saya kambah, wadah kajing cepi. Lada ubli uliak kambah ya I. Yang marba, lada kata kajing syakri kajing I, lada kata kajing IT kajing I. Nado kamen sim baro. Mar lada pong, ba klem sim la ong ba usun ram bastat. La ong ka kentei ka bastat. Kentei ka yel. Tela la pigi kentei pistat ubli ong kentiu ba ubli cepi. Lada yu ya ubli ujung ilet. Hindi ba kentiu namta. Hindi ba kentiu ba day ma I. Hindi ba kentiu namta jong I. Ar kung kaktin jong blay marba imdi banang basat andre hadin bagi ai tilot shokap dari haka por ba ili di ai tilot ya kajing im kajing I ban syakri yo blay iwan bane thu yang I ong ba pas ngongu yo blay ba ubriu junga bom nang bom start nenta yo kam sorka haleluya Amen. atau dan ni ka ba blay junga mla balle Yeah. Pat kawairu kalau kawai ka ba katis medi ka ba nam jong ilet ya tu yang menen ka sngi ne men sngi ong ba kata ka jaka ba itre jigi yo kam sarkar iklem itu eno ru here kita bru lashu kol be ini mo ko lashu jet be klem dan kamal tho ai ru lashu be direct marba ka jing kentiu kam tuan no bru ka jing kentiu kawan be no blai amen ka jing kentiu kawan no blai ti ka ek baja kenya I jakeni bru jing ilet kalong ba katulok kada inyo hajar roshi katu kisnem ka inyo hajar hakasni ka ba ibrio jing ilet irung lakiu khatar hajar haleluya anda lakiu khatar hajar kita kibalatri swasya khmat kimpat yo ekata katulok irang yo ekaju yo hadin ar bana hendre yo brio jing ilet la yo ba shisen tre ka kam amen te kani ka testimony kalong ba ikwa ban ya thu ba kumba I syakri to syakri piru ni wan rak mi ki testimony kanang bad padi ba boleh jungi de boleh ba kentiu boleh jungi de ba kentiu la dan iya ki hukum di jong amen
Tuh naik tak di bajam, dia ke problem balik ke sini. Okay, kalau dari manis kan dia pot, manis, aja. Ha, ठीक है, आप बोलो. सुबह ऑफिस में कैसे ऑफिस में ऑफिस का तो man ka step iri jumi na yen, bat ka nru baji kana syukut be kata ka cintre ke jong i. तो मेरा दोस्त हमको बोलते हैं चल दारू Te i parlok jong i ong i, te yang ini di yeli di khorno. Ham khorno. Kiat. 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 Yeli di ko. Kiat. Ye कोई बात नहीं था बोलो. फिर उसका बाद में कभी कभी बोलता है घर पे मत जा तो dan ki bong ki parlok jong wat let चाहिए. Ki parlok ki jong manis, ong manis wat jong let चाहिए. तो फिर हमको बोलता है चला मेरे एक लड़की है फ्रेंड उसका पास जाएगा लेकिन हम ऐसा तो कभी नहीं Ah, te dan ki parlok jong manis, te ong manis yang i dan ka we ka parlok kan theng ni let chata. Mana तो फिर हम बोलते नहीं तुम लोग जा हम तो दारू पी ले अभी हम सीधा पापा का घर जाएंगे Ah, te manis yang bangang jude tu ikam aurea. Te misu ki let chatu tengah-tengah dep dikiak ngane jo siang lo jong, siang kupa jong ah. तो उसके बाद जब जैसा कभी कभी सैटरडे भी हम लोग का ऑफिस होता है मतलब हाफ डे होता है Te Saturday ru kadang ka half day ya kaya jaga tre jong. फिर उस लोग बोलते हैं तेरा पास तो स्कूटी भी है मैं हम लोग का साथ भी बाइक है तेरा पास भी घूम गए Ah, te yang kita ki parlok kita mo, kita ki Judas mo. Te ki ong kumno. Ba ngaro adon baik me mer skuti yang ini le ciru panji. कल भी हम जो आपके पास आया था हाँ। वहाँ से फिर हम निकल गए ना तो हमको फोन किया था लेकिन हम वो दोबारा नहीं किया To menin ka ba beliu le kambah ka ba krop ha menin ha ka jaka ka ba iwan. Ibriu jeng iwan elam ha ka jaka ka bangang don. Te ong ken ilawan iwan menin ha ka po ka jaka bangadon te na dep na tubat. Ilanit paino kita ki parlok ki ong i yang ini le cita hendrei ma ipat ila de bio mensim no menin ka sngi yo nga ngam tre shu ban le. उसके बाद Ha, to kal ka testimoni abi mai boleh kamu abi ai kan. Tika jamenin kat ba ibriu jong i ai nomor ba iam klung idan situ. Ibriu jong i manis iwan elam nomor man kasni iwan itu kana sipang ka jing bom yes tu jingmut sipang ka jing bom yes tu jingmut mo si silok kadang ka jing ya pra kadang ka jing ya thai sliu si bon pha i wuju be wan itu ban ngai doi badan ka pot ki ba ong ban ya khlap no han reng ong kan mau ka jing ya khlap kan ji wan no ble ong ha ka ministry jungi ngong im ju pediang ki nong wi no pet lok ong im ju pediang dalele ru em jakat ba ja phila jit to phia pen bha be once pa phila jit phia pen bha takada ken ka banga ake ko to ka e ka banga kwa ban shat si pa phila jit phia ban pen bha te sho pa phin jit phia ban prakhat bha phia ban prakhat ma sho phin jit te once pa phila once pa phila pen mong te phia ta te kadinem tigi lawan menen tengalai slok i manis pang kaktien jumble pang ka bor jong jisu kris pang ki ke paro te hadin katapat te manis pat la snow kumbaniam na marka jingkren ande ke bawan nanga kade bawan musim manis ula syukuman diam la saud rosnia kantang idang de Hindu baik pure Hindu bompat yang U JISU Kris ide Kristen te de manis pa ide bompat pedang U JISU Kris te ka japat menin kasngi ka ba dan keren te manis ong aku aman pedang U JISU Kris kum taw nong pedim mar ulas no thu ka bor ka U JISU Kris te ka ken manis nga nga ka jat beriu ka bangam ju ib u blay ju nga ha ka jim junu yo phi pen men saf yo anda ngala ai phi she men le ande te yo phi men sa nga ngam ju ib ya nu nu tala da phi pedang na do ka donor ju phi ba phi pen pedang U JISU Kris ka jim ju phi nga ngan duai ne da phi pedang nga ngam la pen duai yo ken nga pedang kata ba U JISU de tamu nong pedim mar kita ngala duai kat banang duai ngalabat yang manis kayo ngayabat nane la pedi I ka jinglong ka barim jung manis ka ba tangkalok katim wat ki ba ye masam ki tipre andang lakta boleh kan सब लोग मतलब इस testimony na tang season kita umensim jublay upan I bah ka donor jung manis ka don ba kani ka brio jung ka nam rianga kani ka brio jung kanam sumari nga andang latemen kadon tang haki klem pedi nga ngam tibe kata hapur ba nga lakta lapen I tinggal ongkin manis आपके मन में आ रहा है कि ये आपका बीबी जब आप बुढ़ा हो जाएगा कि ये आपको नहीं देखेगा
कि आपका मन भी आ रहा है मैं इस फैमिली में ऐसा ही बैठेगा क्योंकि जब मैं बुढ़ा हो जाएगा पूरा जो पैसा जमा ऐसा ऐसा फैमिली को क्योंकि वो लोग देखेगा kata ka don ka baradon amen barimba umanish ku don bet ba kanamri ka brio jeng ku kanamri ki bayi masim ta kadang nganam care nganam respect hal do kata roi mensim juble pedi baki kim dan kum kata ka don tengah be itu mensim paman abe itu mensim paman pada na manish menen ka sini manish ulah kenyor sini yang uang ala beter kini ki rosni yang teh apa kum ta tengah dua itu manish uang king ngala piang uang kum ta teh lapar tersan baro uang kan ngalek na uang khilai to manish ulah mi shabar andala mi shabar tengi lai shong tengi lai kai kini ka du kan ma bano ka kan thei ka basta ke baro ka kan thei ka basta ka jute ka yen kan thei ka bi ka judi ka yen jakat baca ka jim pi wat ju pen mi da ka shuntur jong pi ki badan ha ka ni ka mensi wat pen mi ban ya phet kam der ka ba man khula ka men tai phet na shaiwan ba ye kai ki bre ki ba pe pa phinde ki kristan phinde ta ki kristan yo lam jing tep register yang mani shisen ba phira bat imne yapne phine bong be bre mar ba ong kum do himlong shute ar philong ka wei Amen. himlong shu ar philong ka wei ba philong ka wei te kumot lada ka ni ka wei ka ti ju phi ka pang ka phin mat noi ka ni himla haba ka ni ka ti ju phi ka pang ka ni ka badang la phin suma ka nya ka amen hallelujah Amen. tela yi ba ul brio ju phi utlo wat ka do kti ki na ma kti ju blek au ken phi ba kham sniu ma phi ba ni ki wei kham sniu ma phi lada phi la shem ba phi kham sniu ma phi ki wei u blem pun ka la be ada u bleu lengba shibun ki wei lengba lada u adam u ha ba kti ju ka im kasara u abraham ha kti jo kasara kitu ki bubun hatu pi pimla pila hare wat pendan kambah kelapa dia kata ka bor ka bau beli ai ki gentai amen ta haba kun tak manis na le na laknyo ba roshin yang ta ka skuta ba ka klemia na marbale umen sim jo beli ule i balara umanis kun ya no on accident marbala knyo pat na marada dei ka gentai la kallan de menen ta hare bari shira ula shu control itu men sim ba khoi te la ja kam no te khot ki ni tu brio je ki mo ong wan shabar tengi mi ndara mi umen sim juble guna pedi ken bakata ka jing tiang ka jing knyu manish ka blasha ba palat tengah ong ken manish wat let shu namar anda pilet ha ka por le ka skuti ro kam ka ubri ru ula khang ke skuti ba penam let namar ba ka kan sa accident namar pila knyu pat here impet snow tengah ong ke bridge ipet lada im ko ngo lada ja accident ngo wat kena pat yang namar ngala de bitu ite brio pa di khot ken i te rung ken chepo anda rung te umen sim juble ukren ken nga ukren itu umen sim badan po te barang mot ban trei bite banamar bola ai tilut te sisa mangin ai tilut nar ka don jingi baro kan ma phigi khulong ru umen sim onam pelai on penam kambe bar ko solan sar on penam kam dia baro amen on penam kam dia baro ki kena telaja ken anda ngala duai tengok ong ken umen sim bo ko juble aduai ke jing jai hakam met ke jing par bon haban ni na kan ke jaka mar kun tahu umen sim u jai no tengok ong ken manage umen sim ngala i ula jai mi da shabar ba kinet no tai she start ke skuti kalaman. Oh, praise the Lord. Amen. But kam de ka testimony tangi i padal itu iwe itu men iba ju shong ang bet ngah tu hajan dukan jangan i mari di balong khasi pakah ibang judi jingdi i de la ka janga khabat nga ong i dai ublei janga de ba im ba de shisha de anda ka kun ji ka anda bit ngong kan mau haba ka kmi je pi ka kwa ban pedang ji skres ngong wat kham pi wat kham mar ka tu ka kni man ka kamba ka ba ublei upen kya itu men i ben i trang re la kham te kumi kita ki spirit mentang ini duai bau brei ya kini ka spirit jing khang lat ngan kedia ngan kor kini ki setan baro amen agar kan hi ku brei shibun tongin ya yak nasha manish आज से नया जिंदगी नया जीवन सब कुछ नया ही आपकी जिंदगी में amen तो कि नागी ठीक ठाक ती मनीष बलावन का कोन हम जो अब ने या न छपरा